Nije to Sučar, dođi kod nas gore, kad bude. Pa će malo da pevamo. I evo u Grešne duše ima jedni kako on, žena mu se poskićala, on počeo da pije, a žena uskiće. A on čuo naš služ, pa onda da pravi se pijana, ono tide, a on posle poljuba mu, i čuo, kaže, pusti me, će me ubije Đorđe. A ona otišao, uvati sjeti u kolo. Ajde kući. Kad otišao kući, on vidio se jedan, lokovi za konja. Ali on tad kaj sto, a to ono su uvijek. A on onda otide kod oca, si žali šta je uradio, a oca kaj stoji ništa, pa se on poprska i bio 20 godina, stijenom oca rubio sreće. A eto, a preprosti Pavle, on imao isto ženu i decu. A pošao na put, pa se vratiš tu uzme, kad kaže švalera kod žene. Ako, eto i tebe i njena deca, a ja idem u monak. Bože. Ja to sam čula priču. A to je Božji dan, da čovjek nije za svake ljubotine. A ovi mi ne znaju, oni samo su obožavaju Bog sve, a nema tog valjde nikakve. Ja sam bio u braku sve, ali ja sam zbog dece i bio sam, pa opet sam gledao što prije